ji bernameya jîngeh silav û rêz temaşevanên hêja em bi bernameyekî nû û heman demê de bi formatekî nû dîsal pêşberî wenin. Em îro derketin rêwîtiyekê dûdirêj. Em ê bi qasî sê-çar rojan hilkişin çiyayê agiriyê. Em ê çavderiyên xwe yek bi yek were parve bikin. Jîngeh dest pê dike. تماشاوانên hêja em niha hatin ciyê ku 1900 metre bilindahiya çiyaye. Hetanî vê derê em bêjin amûrên ku bi me ne yan ku aktivîstên ku tê vê derê barê xwe bi wesayîdê tînin vê derê ji vir şûn da hetanî 3200 metreyan vêja bi hespan hildikişin û di heman demê de ji wê şûn da jî dema em gîştin 3200 metreyan em ê li wêr jî besa wê mijarê bikin. Êca wekî wî dibînin li vir hesp hene. Xwecihiyên Bazidê ev erkê welatperweriyê bijî tînin. Aktivîstên ku ji derê welat ji welat têne vê derê ji bi wan re dibin alîkar tabî ev jî li qarşılıqê wî aliyê aborî da jî însan alîkariyê wan dikin. Bi hespê xwe, bi wesayîtê xwe di heman demê de car carna jî bi malbatî tên alîkarî dikin. Lewra jî ev heman demê de hesp û qantir yê ku hespê wan hebe hesp yê ku tune be qantir bi wî qaydey alîkar dibin. Her wiha em bêjin tev û talên ku bi xwe re aktivîst tînin vê derê wekî em bêjin li hesp dikin wekî barê hespê ferqat çê dikin serbarê wî çê dikin û bi qasî kilometreyekî hildikişin jor ji wê şûn da jî êdî kampekî li wir heye em ê jî biçin li wê kampê şevekî xwe derbas bikin û ji wir rêwîtiya xwe bidomînin. Yanî em ê 3-4 rojan 3 şev 4 rojan hilkişîna çiyayê agirî yek bi yek ji we re rave bikin. Jîngeh didome. Di dîroka Kurdan da hesp ciyekî xwe gelek girîng digire. Çawa şêr, çawa teyrêbaz di çand û dîroka Kurdan da ciyekî girîng digire, hesp jî di heman demê da ciyekî xwe girîng digire. Bi taybet li herêma Serhedê mala ku hesp tê de tune be tinin. Di her malê da hesp heye çünkü kar û barên ku li vir dikin hemû li ser pişta hespan dikin. Hesp ker û kantir ev her sî cûre jî em dikarin bêjin heywanên herî ketkarin. Erê rast e bar li wan tê kirin, zehmetî bi wan tê kişand lê xwedîkirina wan jî bi destê însanan e. Danûsandinekî ye. Hesp di dîroka Kurdan da wekî me got ciyekî xwe girîng digire. Gelek mêrxasên Kurd hene ku li ser pişta hesp derketine cengê, di qada cengê de şer kirine. Yek ji wan jî dewrêşê evdî ye.
نهاجی حسب بارکرین تماشاوان هجا اف جیت گتور زر خویات که او وک فرقات دکن حقیبان تابوتالن اکتیویستان دکن حقیبان و دافج سر پشت حسب سر زین حسب و هر وها اف دیار جی جرا دبیجن سربار لورا جی اف ریبازا تکنیکا بارکرنا حسب ریبازا کی کردواره نوسا نره والله گرمه چند اکیبین کو وان اکتیویستان بکشین جور هنه لبازده؟ ها؟ ای کو کار وقت کن؟ پنج شش هفت یعنی اف ساله دا چند مهان ددوم اف؟ سه مه مرحبا قوت باش برا اجا انسان کتن اوه داره زیادترش کتن اره گاوه اروپا تن وکی ترجمان زمان انگلیزی فلان و تزانه؟ تزانی وی آلیه تجیه هی یعنی جخواه کسی که به انگلیزی نزامه نکاره بی کاری جی که ده هالکشینا شیء آگری دا لازمه هن پیوستین مرف جبو هالکشینه هنه اوجشنه وکی اف باستونه کود دست من دانه هر وها پیدویا خوارن و خوارنه اتابی وانجی کسین کولور ام بیجن به اکتیویستان را علاقه دار دبن او همو او دگر سر ملیخواه خوارن و پی خوارن او آمدد کن حسبان او آمدد کن وسایده کو حتانی 1900 مرف بینه دیسا او آمدد کن لی تشتین کو وکی شخصی ام بیجن تشتین وکی چووه مرف را هبه جبر کو چیا گلک آسیه و بلنده لازمه انسان به هزه جوان باستونان بگیره به تایبت ده هلکشینه دا نا لی ده داکتنه دا بهتر گرانیا لاش مرف لسر کاس مرف رودنه جبر ویجی دبکو پرسکریکن چوکان چه بن جبر ویجی بکار آنینا باستونه گلک باشه اولیجیه دوی اکتیویستن کو بینه چه آگری محقق جویتشتی هایدار بن و به باستون حتی پیکان به در نکردن دیسا اتخوازم هی که بس اوه رویتی هم بکم نه اولین کو بمراجی دمشن او جی یین کو بمرا آلیکار دبن دل کشینه دا
ری حتانی 3200 متریان یعنی بر بازه کی فره هاتیه چکرن لی نه وسایت نکاره هلکشه او جی لگور من جخواد دوی وسابه چمکی دما ری وسایت به چکرن وسایت ام بیجن 5000 متره بچه جور و گاوه زور زحمتی ناف خوزای انسان نابینه جبو ویجی دوی انسان زحمتی وسا دناو خوزای دا بدین کو بزانبن زحمتی چیه انسان کو ام بیجن تکلیه وان بخوزای رهیه چی قاسا زور زحمتیان دکشین جبوی هلکشین برای بازه کی وسا هر چی قاسا زور بجی لی پیوسته دوی رنگی به نه هلکشینا ما ددومه در رویتیاش چیه آگریه دا یکسر ری یا حیوانان حسبانه چونکی انسان دوی ری بدن حسبان اول حسب پیشی دا دچن پیش رجی اکتیویستن کو بوان رابل دوان دچن جبر کو ام هنکی بریا حسبان هلکشیان حسب دومه داتن هاجی گیشت نمه جبر ویجی مردا حسبان حسب بديار كمان امجيل دو حسبان بمشن مرحبا شباب شلونه؟ شلونه؟ كردي تزانه؟ Ahmet ya geldi. Anjela evet, ama gel. Ay, ek bak da ne? Ama foto gele burada çıkar. Hadi hadi. İşin tamam. Az daha sonra. Hadi bakara mıydı? Burası da var. Da bu da kafire. ev kesin ku bimrad meşin hemuji em bejin jibo aktivistan dibin alikar ango jibo çiyageran xwacihiyen navçeya bazda agiriyene etxwazim hinki besa rêbaza hatina vê derê bikim yekser aktivîst û çalakvanên ku bixwaze bên çiyayê agirî yekser divê biçin navenda bazî de li wir kesên ku têkildarî çiyageriyê wan bidînin bi wan re têkilî çêkin ew danûstandinê xwe yê hilkişînê bi wan re bikin çimkî însanê ku bên vê derê zêde bi rêbaza hilkişînê jî nizanin ji bo wê jî alîkariya wan hewce pêwîst e her çi qasa bi heqê xwe be jî dîsa jî ji bo kesên bê gelek dibin alîkar pişt re ji bazî de têne gundê ûsûv axil ango mezreya çarmehê mezreya çarmehê ciyê navendiyê ku 10,900 metre bilindahiya wê derê ye li wir êdî kom dibin û barê xwe siwarê hespan dikin û birê dikevin êca me besa pêwîstiyên însan bi xwe re bînin me kiribûn divê yê teqez av limon şekir xwe vana teqez divê li ba însan hebin çimkî ciyê ku meriv hilkişe vegera wî tune ye lewra jî ji bo lûtkeya çiyayê agirî 3 şev û 4 roj divê.
Evan kevre ulur dibinin evana bitaqînê re ji çiya daketinin di zimanê Kurdî de ji bo kevrên bi vî rengî yên wisa qirase dibêje hînd. Yani hîntê ku ji çiya daketine. Wekî wî dibînin yani herêm jî bi tevahî rûte ye ji ber ku herêm volkanîk e. Kevra vê derê hemî kevra şewtandiye kevra reş e, bazalt e. Lê meriv çi qasa bi jor de diçe rengê kevrê diguhere. Ew jî ka em gava biçi jor, kevra jor jî em bidînin ka di navbeyna kevra vê derî û awê derê de çi cudahiyê heye. Ez bawerim li jor kevir reng diguhere. Wekî wî dibînin li vir kevrên gilover yên reş qirasenin wekî hîntan. Êca ev kesên ku li vir bi aktivîstan re eleqedar dibin ji min re behsa pêwîstiya avê kirin. Avê ji lûtkeya çiya ji berfê digirin. Xortûman lêxistine. Hem kampa 3200 metreyî hem a 4200'î avê kişandine li wir. Ava berfê bi taybet ji bo çêkirina çay jî gelek baş e guncan e jî çayekî delal jê dertê. Hege ew çay jî ji xwe çaya Kurdî be bêtir tamekî cuda dide. Em jî hêdî niha hil dikişin teqrîben em niha li dora 3000 metreyan filanin. Ji xwe li vir ew ê xuyanin yan bijin xortûmê ku avê tê de kişandine jor xuya dikin. Lê dema meriv di çiya de hil dikişe jor cî bi cî raste jî hene. Wekî ciyên ha ez lê dimeşim ciyekî hêsan e raste ye. Lê berebere çi qasa meriv diçe çiya asê dibe. Ji xwe taybetmendiya çiya ew heybetiya çiya ji asêbûna xwe digire. Lewra jî çiya her ji bo zindiyan ciyê parastinê ye. Li vê herêmê gelek ajalên kovî jî hene. Wekî hirç, wekî em bêjin pilingê xwezayî, wekî em bêjin keftar, dîsa gur, dîsa em bêjin pezkovî, mîkovî ku taybetmendiya vê herêmên evan ajalan jî li vir di çiyayê agirî de dijîn. Yani ajal ne ciyê ku em bêjin daristanî be li ciyên rûte jî di nav zinar û kevran da jî weke jîngeh ji xwe re dibînin hilbijêrin û li wir dijîn. Muhakkak dengeya xwezayê jî ji xwe heye. Ew heywanê ku di nava xwezayê danin ji bo xwarina xwe muhakkak tiştekî dibînin. Car carna dibe ku hêza kîja heywan bikîja bê wê bixwe jî lê ev dengeya xwezayê ye. Dîsa dixwazim behsa hinkî firindeyên ku li vê derê ne hene bikim. Taybet meriv kare bêje jîngeha kewan e jî vê derê. Çimkî kew bêtir ji ciyê wisa hes dike. Ciyê wisa bi cî dibe ji ber ku vê derê hem kevir e û hem jî gun ye. Kiroşk jî di nav gonyan da ji xwe bi cî dibin û kew jî dibin qefê wan zinarên latên ku ji jor ve daketine hetanî jor li wir ji xwe dijîn. Niha jî em hilkişîna xwe didomînin bi rastî gelek zehmetî ye hilkişîn. Niha min nav xweydanê de jîman. Ez bawer dikim hetanî em hilkişî jor 4-5 car dibe em kincê xwe jî biguherînin. Li vir niha cî em hatin wekî miqelê pez e anîne danan. Dema nava rojê pez bînin avê dibêje anîne danan. Li vir jî mexelê wan e ji ber ku li herêmê dar zêde tinin wisan
راسته هما شخوا بجید بن گوله کی هیه جرات بیجن لیچا چارمه مزرا گنده اوسوا غله او گنده کو ام دسپیکا برنامه خو مجبور دسپیکر تکلداری ناوی وی گندیه گولچکرا دبیجه لیچ لهرما بازیده جبروی جی حیوانات تینن لیور آف ددن تینن دانان وان لیور دکنه مخل از اینها اینکی درباسی عالی لیچا چارمه جی بیم وان دران اکتیویست جی هنه بلکی بوانا جیم تکلی چکن تماشاوانن هجا لور جیه راوستنیه اکتیویست و چالکوانن کو تنوی دره لور بینا خوددن جبر کو لور آوجی هیه و هم جی راسته کی وکی بیدره کی مزن وکی کادا فوتبوله جیه کی وسام مزنه لور اکتیویستین لور بینا خوددن لور جی گلک اکتیویست هنه از باور تکم بیانی نجی یکو جی آلیه متروپول ترکیه جی هاتنه دناوان ده هنک نها جی ملور بین خدا مهم پیدوی خواه آوه خوارن جی مبجی آنی و امدیسا جی بمشن چم که جبر کو هلکشینا چیا زحمته زیده لاش مرو بجا عاجز مرو نبه جار جارنا دوی مرو بین خواه بده جبر کو وی درجی وک راسته کی جیه بطلانه اما تلور مهین کی بین خواه ده و امدیسا جی هلکشینا خواه چیا آگریه آنگو آراراته بدومینن نها تقریبا جبو قامپا یکم ریاما پر نما امدکار بیجن سانم نزیگ جی لی هرکشین گلک زحمته باورد کم جه 3200 مترین شون دا بهتر قایمه چه دبه نها دنگ که گوزل جیته tabi veki me gotbul ve dere kev gelek jinge ha kevan he reya ve dere demsale havinan da juqa herkişina çiye agri se meyan usan çalak vantene hildi kişiçiya havinan ve dere gelek tozdu be ev çuyina hasbanu insana ku devirda diçin ve kişivere çevile gelek tozeye demsalen şiliv şilapeda van derana çamur dibin yani jiber ku rakma çiya beter bilinde sermayi çeydi be yani insan dibe biqersezi u وکی میگوت امنها برابر برب کامپا 3200 متری و هل دکشن راستی از گلک وستیم جبر کو چوکامجی عملیات کریه از بالداری تفدگرم لی از روشا حوالین خواه پشت کامره جید فکرم اوجی کامره و هلگرتنا و تریپوت و فلان جبوانج گلک زحمتیه ev keda am dedin jibo tamaşevanın meye bavar tıkım direvete jingehte dona
نها ام هدی بر به کامپا 3200 متریان و دچن ام نزیگن ام ایشف شوا خالور در باس بکن نها جی هدی ام تکاور نوستینوره کامپه کامپه دا گلک چادر کون هاتنه وگرتن وکی گندکی وکی مزرعه کی yani gündeki marif dikare peyna sevke kasi bir si çadır hene u kon yani insan her dere dünya bret kevin ten jibuk ev heybetiya velateme çiye me bidinin ev çiye me ku jidiro ke biger hatani roja me iro ciye parastina kurdane emi de bername xweda de beşen de dusiyan da ji bale bikşin ser ev مجارا پاراستنا چیه و خوا پاراستنی تماشاوانین هجا وکی دست پیک مگوتبون امی برنامه جینگه هی بچند بشان لچیه آگری چه بکن بشامه یکم لیور بداوی بو امی بشا دویم جناوا کامپا و داره دست پی بکن بشوه حتانی سبه برنامه دویم امی دیسال پیش بری وبن